kinja barema barecerwe nyuma mu nshonga ze byentunguka otiriho no kurubatira ubugabe bwabo. Echo nico tujemeseriza ba Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Uganda oktaho mushomogu. Turaterera abanyamahuriro muranga okugira ngo bagumizemo barakwatanisanitwe umukwandika na mnonga ebirujiro mu kucondozibwa ningashi research okugira ngo ebintebi bibasokuza general public ningasho mu bantu bona okugira ngo babaso kubimanya. The services that we are supposed to deliver to them, for example, starting from families, that the parents are supposed to observe that they have rights to health, to education, and other protection and care. But often that has missed out. Obugabe bw'abantu abaine oburema ha mibiri yabo niyo yaberye enshonga nkuru kandi abakugubasha b'abanyamakuru aba okwatanisa nabo. Bagumize mu barakwata stories ningashi ebiganiro ebirakwata abantu abino Spina Bifida ebibaragezeho kubagana okugira ngo bibase okuhereza abandi bantu abine Spina Bifida ningashi abino bundi bulema okugira ngo babase kugarukamo umuhimbo. Bamuha abanyamakuru ababangurwa hine batugambira kugira ngo tumanyisa abantu ngo abantu abino buremu nabo hine bakubasa gukora kandi nabo n'abantu nkitwe konka wanoza kureba nka ebitongore binje bitwine n'ubukuzo mu muri Mbarara noza kushanga ngo tibakufayo kugezaho gukora abintu by'abino buremu kugira ngo nabo babase kutunga services tunga nkito ushanga ko bundi haruka company ninga nkishomero hijo mwana aino burema naenda kutunga service ngezo ndijo ari kutunga maze mugashanga ishomero ryaje ngo wangu itogumana tukabasa kumwakira okurijira kucondozo kwakozerwa b'ekigombe cya Nodipo ecurukurebuzo Obugabe bw'abantu abaine oburema mu Uganda omwaka gw'2018 nukoreka ngo ebicweka 12 by'abanya-Uganda abaine oburema ha mibiri yabo ebicweka 6 nibo bari kutuntuza ubwotiriho no kutura mu mbera mbi aha bwa TV West nde era akiza.